HARAHAP. Siyan tano do pamula di dagingmu mula may gabitano. Alay Tuhan debatana manopaho. Do Tuhan Yesus Kristus na paluan ho siyan dosa. Do ton di parbadian na mga romoti orbo di bakempay maro ari partudi. Amen. Martua do akan namate markite hite Tuhan ni olat nion. Olo ninato dii asa maradian nasida sian aka ulona ay namangi butu nasida do aka nanula nasida martangi kita. Ale Tuhan debata amanami na di banua ginjang.
Odo de batana puna hami ro di SUDE ngulunami. Say lehon makiras ni roha di hami. Asa marlas ni roha hami pai mahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sahatu tanganmu mato di nami, dohot daging nami. Asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami. Say lehot to dimi manugu-nugu hami. Asa diramoti hami molo kubulus hami. Rura ni linggoman ni hamatiani. Asima roham, sepa masuk mahami sogo tu hasonangan nasun denggani. Amin. Pinasahat matu keluarga, madabutan. Dak. Kedua kan ada gila. Sini Kak, rumah sama bapaknya tempat tinggalnya. Oh, nah. Itu bebeknya sudah. Iya. Tanah sedikit. Tiga nakal. Disuruh ini Kak baca. Cuci muka ada? Airnya. Airnya. Lupa bawanya. Lupa. Buang masing-masing lah. Enggak, air mau disiram. Masih ada lagi. Ayo, Dak, masih ada lagi. air. Air dibuka. Ayo. Lempar. Nanti kita hitung. Lempar. Banyak kok. Antaranya timbul. Iya. Ada lagi. Habis. Siapa yang dicuri tetangga? Mama apa? Uli. Nah, air untuk cuci muka mereka.